Memo bibi akwa bashonko e ba to my GH so nanama obusua eni na ebre aso say trending issues me dey beso mo e wo fide so na mati me konye die na tese ensem no bi di mu achire mu se na si fatie no ama wo so watini enya wonti ase ewu Sabre ye mampeni data JJ Rollins na wo my muni nya no tese yesi eti ase e wa bebu mu a yesu no na ni wo mu ni tese ni wo ye enho tutuye no tempi na aso wo mu ehun manso a tese ye nua no ye ewefo no ana ewe ahefo no ene ebiem no ye mampeni a woteso ni ebusia tese ensem no de epi na mbeka ya ye dedi kan a aban no edi betu da hyede a tese nkomodi ne ye yo no be hwehwe so no za da no ebe ni ko ne nim no wo mo sakra mu sanse na tese according to reported aba echire no na ye ahefo no ene aban enkwa adwenkrom ye wo kire se wo mo nka meeting nti so wo mo nka meeting nkwa so de na tese wo mutumi enye eda na aban ede betu abonte ne entu because wo mo ni se wo mo so kalibusia fon na wo so mo ho kwan so me kire se no wo pese wo mo de hye no ye beti ne nti na akwa te se aban ene ne nuclear family me kire Mrs. Nana Kunedu Ajman Rollins ene te se ne man no ne aban akwa hyede a mo de sa da ne ba bote nti na te so mo te ase a enye ye no ene nam so man takraye eba ya ye de date no e ko share from the 23rd to 27th ye ene de chatwo na busia for ni niemu no akwa test na no ye nua no ahemfo mo fi voter ready no ebi elder so edina de wo mudina so munya ho ntiase amate se eyi yo no krampo no wo ma che wo ho edi efimate se wo hwe ni ye pa se wo mama mbre no wo mu nda bi edi ewo eyi yo no ase ye then no na tese nam so ama former national women organizer of the National Democratic Congress NDC Anita Disoso ababonti abechiremu de nti a ahefo no wo maja bibie mu ade ama Kunedu Ajman Rollins ene ebiem so ne ma ene aban se wo munye ye former president JJ Rollins ni ye yo no na according to Anita Disoso allegation of the betu dwan ene said wo mo eja nyama ni nyemu esanse ne yire Kunedu Ajman Rollins wa jire mu se wono bibie obefa abo no boso adesu nim to okunu aware ye no wo fie busum ganyenye na nindia wodi e woni komite eden ene wo ba kuneni ukunewu ne waji ye ni ata yo ni asana de se wonkwa na enya me ye na ntie no ena nam so ama yefo no eja bibie mu ede ama no na say ene wode ne nsem no to just say we have left the funeral for Nana Kunedu. You will realize that the Ewa chiefs have decided not to get involved because they were disrespected. They were supposed to have organized meetings. The traditional leaders should have come there and there will be traditional display under the funeral of the late former president. Nana Kunedu is just a wife. The Ewa people are supposed to be leading this funeral and directing her as to what is supposed to be done. But she has disregarded the family and is doing what she wants. As I said, Walker, Eddie Chick, no so no plenty, and ni kuna wade bem se si asabre ye pele krabe ne lucia form entimi amma eyiyo no ase na se woman be kire o mama mre e wo yiyo no ase na ni nyam na amate samanfo bi say de bio eye we die se na go for ye no wentwi amototwe ase de ye papa yi ni so ade hu a wo ma o man Ghana no ye to na ase de ye fa nya serious bia because enkenye bibia mpa nkesi enkenye hu ni se adia na eye ne ni todi hu kese ede ma oman mu ni nya ne se enkiye ni ebenya nkabom na obi enya ntase ne apre oman no koso oman ne kan ko na ebre se fata bia ne nya atime nya ye ho ntase na de se de papa no ye di eche ne tu ho anamo ne tie ba me san ena ni wuo mu na afede ntoto ye ne mpapa ye ase de we sise na ni nya enye ya se edina se eye ethnicity say mi fikuro we mi amamre we na nini we because eye there
se ofi kuro bi so mfi kuro bi so no wo ye statesman wo obi wo be di mampani e wo man mu pen a te se mpo so ofi kuro no elukom for de shekrampa se no wo be di mampani pen to akwa man mu ni ade she na aka opo obe wini mpo no kapo no obi ebie ni wo ga na ha obeti maka se na te se wo mu fasa ni die no e ma ne se wo ye ye statesman do se na ebi mu so wo differences ba ku mienu bi o mo fa no ba ni nia mu no man mu ni nya ide obo sa e de ba ne nti si wo wu na penifom wa be mu sa bre e na te se tutu ye ne won hihye ye no mo edi enim edi ayama na ni bo ne den a te se ye nuan mu bi ye te de we akoye ye ebusuya ceremony te se ye me bo ton we anate mi fikro we so no sister Ghana for who ni se san pampe mu no ene sa hihye mu no emwa oyobi a oye a symbol of unity elu ti se bibia mponi a enkani wo mu prampo na se nka obi akwa adekro mu ban no so ene a symbol of unity a wo man mu se asabe aban ni eye bibia wo bia edi so na se oye hyehyedie bia wo bia bedi so nti sa ban na fa ade to no so no aka na busia bom na te se wo ato nsa de afam tam meka na munye yiyo na mo hwe na mo tirechi na mo ka se ye ma mo kwan ma mo nkwa mo fa mo de mededi ni nti na no mo fa mo hye yiyo no ma na akwa ye se de empape mu no adwen no wo mo tirim pante be ya wo mo twinsa na mo nka hu ni se papa no wo yo man mu ni ade hye do so fili krom kra na e den ara o man mu no de enu nti se bibie nya womo eni aban ni trase bibie wo makoma so mo pebia de munye bia wo ni yeyo mu no wo mo timi nya kubudom fa koto aban ni dan se wo mo twetwe wo mo na ase e wo ni yeyo na ase de ye mo kwa de ye si openi enfom da akwa na fom enti so enfom so kra bakra se wa kwa aban na epeni nti wo ya ahemfo mo na mbako na ase na mako na te se mo grievances no wo da ti da na mo twi mo na mo tra nchen na te se ye kasa bebra na te se entwe ye sa na eye Ghana fo bi adwencha wo mo de abetu ba ni nia mu no de kono ni papa mu ana na even though ye de kono eduki that way no na te se former women organizer Edema Elisa Maniko Mrs. Anita de Soso no so ntema be ka no enye jan wo strugu nsem we wana enye ade boni bi na te se wo sha te rotate ana because e there are ni yiri mpo na etie gina mu na wo ye ni yi yokra ba enye ni yiri na ebusia no ntia no enye ebusia kro na ana ebusia fa se mpisa we de mi da ede to ma no wadwenche efa ho no but what dey anafa so me e comment section e be so share video we on all the social media platforms follow yen Instagram Twitter so @tumagh_, Facebook @tumagh. Midin na ama owuso na we adoma e be dey share be makram.